Osman Džiho, jedna glava, a 1000 lica. Džiho, Kalomir Sada. Safet Mosur, Ali Nafi Pajaziti. Smijeh do suza. On je originalan, svjetsko naše. Osman Džiho. Vrhunski humor i ekskluzivne reportaže o našim uspješnim ljudima u svijetu. Sve na jednom mjestu. Registrirajte se na njegov YouTube kanal i uživajte. Gledajte svaki dan prije jela po nekoliko minuta ako ste kreditno zaduženi do podoza. Dragi gledalci, javljamo se iz Neuma. Ovdje je lijepo vrijeme, 40 temperature, već Neum bilježi nove zabrinjavajuće brojke. Od 889 testiranih čak je 345 bilo prepalno, a njih 29 je trenutno smješteno u hladovinu zbog opekotina na suncu, dok je više od 334 naodmarano, odnosno oporavljeno od umora tokom 11 mjeseci rada. Prema današnjem izvještaju sve je više onih koji su se iskupali. Ako se ovaj trend nastavi, moglo bi doći do naglog rasta prepalnih, izgorjelih na suncu, naodmarani, a to bi moglo dovesti do novih problema. Stručnjaci kažu da se turisti u Neumu ne drže preporuka, te da vjeruju u teorije zavjere, da im sunce i sunčanje ne mogu ništa. A kada završe pod borom u hladovini i stavljanjem na jogurt na leđa, onda je prekasno. Epidemiolozi kažu da bi se samo trebali pridržavati nošenja krema za sunčanje u torbi za plažu, te korištenja hladovine ili kreme za plažu kada nismo u prilici da držimo distancu sa suncem. Ali turisti se toga ne pridržavaju, kažu iz kriznog stožera za sunčanje iskupane i naodmarane, kažu da treba povećati serološka testiranja među budžetskim korisnicima koji su zaraženi odmaranjem u Neumu. Pre nekim istraživanjima čak 90% budžetskih korisnika koji odmaraju u Neumu ima antitijela koja pokazuju da su bili zaraženi izležavanjem i odmaranjem u kancelarijama tokom cijele godine. Krizni štab za sunčanje i kupanje i izležavanje na plaži je kategoričan. Situacija u Neumu se drastično pogoršava. Sve više iskupani na suncu, preplanuli, naodmarani, izgleda da je u Neumu počela lokalna transmisija u igrama na plićaku. Simptomi bakarnog atena i preplanulosti napravili su pravu pomamnu za onim za što se vjeruje da je lijek kantanorovo ulje i kreme za sunčanje. Da situacija izmiče kontroli pokazuje i da su turistički kapaciteti pred kolapsom kao što su u Sarajevu i Banja Luci zdravstveni sistemi pred kolapsom zbog popunjenosti COVID bolnica. U Neumu su tako popunjeni pansioni, apartmanija i hoteli su pred kolapsom zbog enormnog povećanja broja iskupani. Kako će to sve turistički radnici izdržati, ne znamo. Ali je sigurno da im nije svejedno kad čuju doktora iz Banja Luke i Sarajeva koji skinu skafandere popodne i izađu iz bolnica i vide ljude na ulicama Sarajeva i Banja Luke kako se ne pridržavaju mjera nošenja maski i distance. S tim se suočavaju turistički radnici u Neumu. Kada završe sa svojom smjenom, izađu na ulicu i vide neodgovorne koji nisu nanijeli dovoljno kreme za sunčanje i koji se nisu držali preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da idu u hlad između 12 i 15 popodne, a već su tokom dana nagledali užasa sunčanja na plažama, plivanja, ronjenja, izležavanja pod borovima, te teških slučajeva izležavanja na dušecima. Za televiziju Slobodna korona iz Neuma, Mladen Svitava. Osman Džiho, jedna glava, a 1000 lica. Džiho, Kalomir Sada. Safet Mosur, Ali Nafi Pajaziti. Smijeh do suza. On je originalan, svjetsko naše. Osman Džiho. Vrhunski humor i ekskluzivne reportaže o našim uspješnim ljudima u svijetu. Sve na jednom mjestu. Registrirajte se na njegov YouTube kanal i uživajte. Gledajte svaki dan prije jela po nekoliko minuta ako ste kreditno zaduženi do podoza.
ja se zove Safet Mostur, ja se zove Izbjehoć. Moja ti djeca imaju leđa i prednje i sa zadnje strane. Ili leže na leđima ili na stomaku. Kažem mu, ja imaš 30 godina, sine, idi radi. Ja, kaže, nisam ja budala ko ti da radi za male pare. Pa idi bola da ima sebi, vidiš da ne mogu nadavat da sam ministarstvo, čovječe Božji. Kaže, bolje je džaba ležat nego džaba radit. Čekaj da vidiš šta će žuti prsluci. Ma jebali te žuti prsluci, skini mi se malo sa grbače, čovječe Božji. Jesi ti normalan? I ti, babo, kaže, kako te nije stid? Gdje si? Krava tele sisa, ama gdje si ti vidio tele od 30 godina? Jeben ti vime. Jesi ti normalan, čovječe Božji? Pa to je da Bog sačuva. Nova vrsta kazne je da te tvoja djeca ubije u pojam. Mene 3 ubije u pojam. Gađaju, čovječe Božji. Toliko su me izubijali da nemam pojma ni ko sam ni šta sam. Pa reko, šta bi vi da umrem sutra? Pa šta bi vi, čovječe Božji? Mi bi znali, prodali bi stan, majku u strački, podijelili lovu i život. Šta bi ti to vi? U život. A gdje bi živjeli? Pa ko blogeri na putu oko svijeta. Fino zanimanje, čovječe Božji. Nećemo mi, babo, biti budale kod ti, majka. Vi šta radili kod crnici, a nemate za sahrane. Vidite li vi šta ste uradili sebi? Još ste nam natovarili brigu, navrat, da sanjamo kako ćemo vam platiti grobno mjesto i sahranu, čovječe Božji. U bašti ćemo mi vas sahraniti. Malo mi nije strefilo. Pa prodajete mobitele pa nas sahranite. Prodajte mobitele, čovječe Božji. Kaže, prodaj ti baštu, kažu. Ja im kažem, idite u Njemačku. Jok, nismo mi budale da nas Njemci iskorištavaju. Gdje ti nama kupi još koju diplomu i posao ko svi normalni roditelji. Kakav je babo koji djeci ne kupi par diploma i posao na budžetu.